Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibihekane 4 ugomba kuba uzi iyo uri mu mwaka wa 2 ukaba warasoje umutwe wa 3 nkuko biteguwe mu gitabo cy'Ikinyarwanda umwaka wa 2. Hari igihekane mya kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ma na ya. Hari igihekane nka kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo na na ka. Hari igihekane nja kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo na na ja. Hari igihekane mva kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ma na va. Nyuma rero yo kureba urutonde rw'ibihekane ari byo mya, nka, nja, mva, ndagira ngo nawe ubisubiremo witonze ndetse witegereza uko byanditse kugira ngo nawe ubisubiremo ndetse urusheho kugenda ubimenya. Rero nk'uko bisanzwe iyo tumaze kurebera hamwe ibihekane dukora imigemo. Gukora imigemo ni ugufata inyajwi ukazongera ku gihekane kizwe. Izo nyajwi nk'uko tuzizi hari i, u, o, a, e. Twihuse reka dukore imigemo ku gihekane mya. Mya iriho i dusoma myi. Mya iriho u dusoma myu. Mya iriho o dusoma myo. Mya iriho a dusoma mya. Mya iriho e dusoma mye. Bityo tukabona amajwi ariyo myi, myu, myo, mya, mye. Subiramo kenshi kugira ngo ushobore kuyamenya. Twifashishije rero igihekane nka aricyo kigizwe n'ingombajwi ebyiri na na ka. Nka iriho i dusoma nki. Nka iriho u dusoma nku. Nka iriho o dusoma nko. Nka iriho a dusoma nka. Nka iriho e dusoma nke. Bityo tukabona imigemo ariyo nki, nku, nko, nka, nke. Ndagira ngo nayo uyisubiremo inshuro nyinshi. Mwibutsa ko ku musozo w'iri somo ndi bugende nkubwira amagambo nibura 3 kuri buri gihekane. Tugeze ku gihekane nja kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo na na ja. Nja iriho i dusoma nji. Nja iriho u dusoma nju. Nja iriho o dusoma njo. Nja iriho a dusoma nja. Nja iriho e dusoma nje. Bityo tukabona amajwi ariyo nji, nju, njo, nja, nje. Biroroshye cyane. Usubiremo kenshi kugira ngo ushobore kubimenya. Mwibutsa ko ku musozo ndibuze kuguha nibura amagambo 3 arimo igihekane nja. Ikindi gihekane cyitwa mva kigizwe n'ingombajwi ebyiri arizo ma na va. Mva iriho i dusoma mvi. Mva iriho u dusoma mvu. Mva iriho o dusoma mvo. Mva iriho a dusoma mva. Mva iriho e dusoma mve. Bityo tukabona amajwi ariyo mvi, mvu, mvo, mva, mve. Nawe urasubiramo kenshi iyi video kugira ngo ushobore kubimenya neza. Mwibutsa ko ku musozo turi buze kureba nibura amagambo 3 arimo igihekane mva. Mbere yo gukora amagambo nyemera dufatanye gusoma iyi migemo. Myi, myu, myo, mya, mye. Nki, nku, nko, nka, nke. Nji, nju, njo, nja, nje. Mvi, mvu, mvo, mva, mve. Subiramo inshuro nyinshi kugira ngo ushobore kuyimenya. Downloading iyi video kugira ngo uyige witonze. Kwiga bisaba kwitonda. Wibitsindagira oya. Bijyane buhoro kugeza ubimenye. Fata agapapuro n'ikaramu wandike kugira ngo ugire ubumenyi bwisumbuye. Amagambo 3 arimo igihekane mya. Imyirongi.
imyaka, imyenda. Soma witonze kandi nawe ushake ayandi. Amagambo atatu arimo igihekane nka inkuru, inkoko, inka. Soma witonze maze nawe ushake ayandi magambo. Amagambo atatu arimo igihekane nja: injanga, injishi, kujenjeka. Soma witonze nawe ushake andi magambo. Amagambo atatu arimo igihekane mva: imvubu, imvura, ubuvumvu. Nawe shaka andi magambo. Hari amagambo atandukanye dusanga mu Kinyarwanda, ariko ndagusaba gufata ikaye yawe ukandika kugira ngo ugire ubumenyi bwisumbuye. Njye mwari kumwe, nitwa mwarimu wawe Nsengimana Daniel. Nshimira abantu bari muri Afurika yose, ku isi yose, bagenda batwandikira bakatubwira ko aya masomo ari kubafasha. Nimusangize n'abandi kugira ngo twese twige. Murakoze.